ole hei ni mina joint civil society hovin Forest Conservation Amendment Act do dal na pun khom nan buat saya boro ka lian hle maya mitam tak kan pung khoma a joint civil society mai ni lovin kan tlom ngai polte wai me te point an din nanga ya an din thule FCAA hian do reng thuan soya chu tiang in mate EP te le tlom ngai pol dang te point chu tiang chuanin hemi do na konga zoram mi puite kan lung rol na hi chu soinon ngai dawa ngai ta ila Forest Conservation Amendment Act 2023 kan ti hi enge ni ti lai hianin chian lo na lai te po hi kan la nei ni in ka ria a chan chu politics a thu in chu alo ni na lai chin oma helama atran tulam ten thu kar ki tak tak te a in zom chia lo te ne na han soi zom ve bok sia hei hi mi tam tak min ti boin ka ria a chulai chu han soi fia zor zor nga in kan ria a Forest Conservation Amendment Act 2023 chu khami Forest Conservation Act 1980 ding lai siam thatna kha ani maya chumi amendment a chuanin engen ron bel tak kan ti chuan tuna kan du lo ber hi chu section 1A noya ronom thar hova kha anita a section 1A clause 2 bi khi mi zora mina kan du lo em kha lo ni ta ani chuta chuan forest ti in a huam to lo tur hova kha aron tlar hata diata chung zinga chuan forest ti na huam to lo tur ti tarlan zinga chuan 1A clause 2 subclause A a khan rail kong le motor kong puisir to ka 0.10 hectare zel khamia ka forest ti na huam to don lovani pakhat le chuan 1A clause 2 subclause C subclause A ya khan ramdang ne na inrina international border atanga borok mela kilometer za huam china ramven himna kai noya malak na reng strategic linear project of national importance and concerning national security tikhalom tani linear project kan ti chuan hei asei zz ang chi akhan ngai ta ila motor kong puite nianga rail kong te nianga tin pipeline te po nianga tin communication line te po anianga khateng ang chi akha khang reng akha kilometer za chin international border atanga km za huam china khachuan khang ho ron bun na tur le ron sak na turan mo ron ti na tur kha lai na tur emo khang zong kha forest ti khana huam to don lo ani ti chuanin 1A a bok khanin subclause 2 clause C subclause 2 bok a khan kanen chuan ramven himna kai noi thileng po sakna tur emo bun na tur emo sakna tur emo bun na tur emo ramven himna kai noi enga po hectare som thenga zaw titane hectare som chu hectare khat hi trin ni le trin thum deuh tho angani a chuti ni chon hectare som chu trin som ni panga mun deuh tho lo ni don ani chu khang bun na tur mun eng po khoi lai po kha khatiang bun na nan ron man du phot chuan forest ti khana hom to don lo bani pakhat le chuan 1A clause 2 clause C clause 3 boka khan central sarkar in tool atina pianga paramilitary force ho kem atin na turemo vantlang man tur project engpo siam na tur atan tikhani le tan chu forest ina huam lo tur a huam to lo tur aron soi ho chu ni ta a chu di ni chuanin Mizoram hi Myanmar le Bangladesh in kar che kan oma ram riatanga kilometer zabial hianin kan rampum pui hi huam ti a chumi pia lama kong pui le rail kong sir tu ka forest ina a huam to lo tur forest anga cher to lo tur ho aron tarlan 0.10 hectare zel tenena han en khom chuan kan rampum pui hi forest anga cher to lo tur khan a huam ta vek ti nani forest anga cher to lo thei tur khan ti nani chu Central Sarkar in Hedan siam thatna FCAA 2023 manghian forest clearance boy pui ngai to lovin kan ram khoya po ram ven himna kai noi chuan lama mang chuan adu du aron bunin
aron sa thei to don ti na ani a he baga hianin Central Sarkar in FCCA 2023 mang hian leilung le leinuai hausakna hemi minerals rare earth anti ang ho kan tiang chi ta tiamin chu tiang hai chhuana lama chuan ma alak du na ti reng forest clearance kha ngai lovin ma ale theita don boka forest anga chiar lo kha ani to don tina ni chu August ni somni pakhat sang ni le somni panga chu thakalta mai khan Times of India chanchin bu kanen chuan leilung hausakna rare earth hai chhuak turin Assam le Mizoram te bei pui thak chho me kania marchak bela chuan dan te sep tam tak oma wangin state sarkar te nen indorin bei pui thak turin ma kan la me kani ti kha Union Coal and Mines Minister G Kishan Reddy chuanin asoya chu Times of India chanchin bu khan a reporta chu malak nakal ngalani chu me ni lowa Ministry of Environment and Forest and Climate Change OM Office Memorandum September ni riat tun mai achwa khan hemi rare earth minerals kan ti ho hai chona konga chak zoka malak nakal puina tur office memorandum kha ti chuang ngal aloni tabok ani churi chuanin FCAA 2023 Section 3C dalu tharikan en le bok chuan he FCAA 2023 ken kole kalpuina konga Central Sarkar chuan thale thula tiangin State Sarkar tele engpol po thu apitheyam ti kha chuang thar le boka chu wang chuan he dan hian Central Sarkar thu nei na sang tak apea State Sarkar rem chan na tur thira siam ani lowa Central Sarkar thu nei na zau tak pek bel na liu ani tin he dan hian tren khatin FCAA hi Sarkar ramlak thindan hemi lan acquisition ne na soipol antuma chu chon miril run ti boile bokani Central Sarkar hian ramven himna chang choin engpo ron bun don sela tuna kan soyang khan kan rampuma khan engkima ron bun thei to kan ti kha clearance mu khami ngai to lo har satak ngai thin kha ngai to lovin engkima ron bun thei to chu tiang chu ron bun don ta sela ram nei tu te ne na chon compensation chu apenge nge ya ape em chu lam chu ani lo ai kai noi lo vani ram ria 3 kilometer zabiala forest clearance lak angai to don lo wangin forest anga chherani to don mio lo wangin ramven himna national security national importance ti chang choin andu munapia ramngolova emo po all someday in anron acquire zung thei to dona kan ram hi ram ria tanga kilometer za boru ka kilometer za huama omde vek mai si a chu chuan kan resource nei chun Mizoram ina resource kan nei hlutak kan ram hi ati chedona ati zim dona pathianin chena tu ram min pek chun hi kan chan zel dona chu zok chuni hedan thar du lo tu te hian kan do hi helai hi kan chian ngai khop mai FCAA 2023 hi mithanem ngai ten mithiam pui ten forest lama mithiam ten tuna hian Supreme Court writ petition number 1164 of 2023 mangin tuna hian an kinglet mek nge a kumin march ninga a Supreme Court thupet dinglai interim order dinglai a chuan government case a forest fiana dinglai a kha laman sunzom zeltu tiania tinaba ka Supreme Court ina ro re na akal pui zel na tura thil poimo tak he FCAA nuaya rules ina atalan rule 16 clause 1 atarlan high power committee din tur thule chumi na ramngo omsa te chinchia fela zirchianga en fela khatianga na an thona tur taran kha tharuk chunga zofel turin Supreme Court in state le union territory te ni akhiat tira
awam je chu tuna hian Supreme Court apo thu in chia mek la rel fel lo ani a interim order ding lai om mek ani a heti lai hian mi pui nol pui chu sai lo kan ramat lom ngai te po kut lom ngai pol te akai noi environmental NGO te nen poa soi ho lok na engma om lovin kumni emodiam ta maya dan sakei tia soi tu te nge khan tuna hian FCAA an faka an soi moi le ta thut hi achan khiat hian alung chiat thak ani Chief Minister ngai ne nge soi kan ram chunga kong pui pasari te national strategic importance a puantir ani tur thule adang te po defense kuta hlan zel tu mani thu house chunga nge soya mani loka mi puite shil shema salo le tu ma rawn lovin aru karalang devin tlom ngai pol te po rawn lovin political party chu soilo lempui airport chu Indian Air Force kuta hlan turin thutluk na an lo siam fel titi vet mana airport forum ti pol te hian loading chuakin an dang thei ram sama kan dang thei ram sama tuna kan rama kong pui zong zong national importance apuan tira defense kuta bok hlan an lo tum le renga chumiatan chuan FCAA 2023 hi kan rama man ve thuai hi an lo du em ti na ne ya chu chan pul pui ber alo ni ta ne he van doi thla ka lung che thla veo ne ramle nam him na in sum hu theina tur piang ZPM sarkar noya apoimo zok ti na ne a FCAA 2023 manghian central sarkarin kan ram chunga trul ati na laya pianga bu aron khuaranga min ron noranga andu na laya piang an ron acquire zunganga kan chak lo zok si a kan ram nei chun hi kan hum him zo lo mayang a ti po khatuna hen kan thleng man lo nei chu keimani zokin kan lo bo huama sum hai lu theina rem changa ngain kan lo pak huam zok ti na nia kan in ven na zong kan thing thlang ngal ti na ani chu he dan hi awam zia chu central sarkarin aron man sual lui masak po ngai lovin keimani zokin kan mang sual ngal ti na ani chu ZPM sarkar noya hian keima ni kan ramle kan nam ahim lo tak zeta mi pui thim zong zel aruk aral ang deu zela ro rel na kal puya tu ma ron chuang lova thutluk na lo siam zela hi mi pui sarkar si ani lova democracy kal phung po ani lo tak zet ani ZPM sarkar minister te thlengin an ho to 10 ka 10 FCAA 2023 hi constitution noya hum him na kan nei article 371G manga lo do the ani lo ti zonga soite tuna hian ahum li ta zela mak takani FCAA Mizoram man vena tu resolution tuna tun mai ZPM sarkarin aput lu ta ka kha pas ta ka kha kan em chuan article 371G noya alua wangin Mizoram mang ve tur chuan assembly in resolution apa sangaya ti ain ziak kal ani achiang em an mani resolution put nge ya hian put lu nge ya hian whereas the Forest Conservation Act 1980 is an act of parliament which extends to the whole of India except Jammu and Kashmir such and such anita however since the act falls under clause A of article 371G of the constitution in order for the act to be applicable in the state of Mizoram resolution of the state assembly of Mizoram is necessary an mani putlu nge hian an ziak kal ane hemi ni chung hian hei hi in ven nana man theilo a huam lo ti zong tein
ho tu tren khat tu na sarkar ho tu tren khat ten an soile ani chu thil mak tak ani a article 371 ji na soi chu parliament dan siameng po mizo nam dan le ti dan kalemo ram nei tu ni na le in hlan chon lam kai noya te central in dan asiam te Mizoram Assembly in resolution manga apom ve te ani lo chuan Mizoram chon man ani lo fang ti ani mai thu har sa eng maom lo ZPM sarkar in resolution aput lu tuna pas ta ka hian FCAA 2023 hi article 371 g nen ain kal thu chiang taka tuna kan enang khan tarlan ani si chuan Mizorama man ve na tu resolution pass ani ma chuan Mizorama man ani ve lo ti na ne a man ve na tu resolution pass lo ani chung chuan a do da na resolution kha pass po atul san lo ti na te po ani thayang chu amai ro chu zoram mi puite ril runat na le an hlau thon na te hriat puin ram nei tu thin lung puin ministry masa MNF ministry khan ngai dan tarlan na formal opinion angin ado da na resolution kha kan lo pass assembly house in resolution manga ngai dan atarlan na zong te hi gazette notification na chua zer tur ti na po ani kherlo ado da na sarkar masain abo zui lo tia thudik ni chuang si lo soi te hi omje nei lo ani a FCAA do da na resolution kha pass lo top po ni se kan soyang khan Mizoram man ve na tu resolution kan assembly a pass lo mai kha tok a thudik ding lai chu FCAA 2023 hi MNF ministry in ado da na pasa ZPM ministry chuan Mizoram man ve na tur resolution apas ta thungani ti hi thudik ting lai ani pakhat le chuan ma ni nge kut thak na ma ni kut thak na nge ma ni malak na nge ya po midang pu tel tur tap ngar mai hi azialo aza thak ma ni thir ti le put thak na chuan mo phurna responsibility la ngam hi sarkar pangai zia ani opposition ten rem tilo po an tilo ti mai soi te hi thil za thla kani ani na taka chuan rem ti po an ti pui hek lova sarkar ve riang ruang mani mala na nge ya po mo phurna langam lova midang pu tel tur dap zel mai zoram mi puiten kan thon mek hi avan doi thak tak zetani akai roi sarkar ina FCAA 2023 Mizoram man ve na tu resolution apas nu lok khan chief minister pulal duaman thenzola thu soya resolution pass ani chan hi soifia atuma chumia asoina chon atong kam ngai hi an soi ka duwa himna apoi mo wangin khwale tuite mel malaka kan himna turin tuna China in minron be ta thut se Pakistan in minron be thut se chuta chuan man mo taka central sarkar mi pui himna tura ma alak angayanga chunga chuan dan khirlu tu kan lo in phuar chuan kan che thei don lova mi in min ne anga mi sala kan tang theni chumi ania wang chuan mi hring kha ada chung nung zo ka mi hring himna tur defense thila hetiang hian niro se ti kha claim an ron ta atiani chumale indonang chi emergency a chuan dan dinglai dam tepo suspend vet ani ti te hi mi tu point kan thiat chani muang le om lai peace time le indo hun laia thil thleng theite han soi pol lui tlat te hi chu azia lo lamani mi pui bum tum na dik tak mi pui ril ro dik lo zaw a hruai tum na dik tak ani Mizoram in a big taka hum himna constitutional safeguard kan nei Article 371G po soin nom du
kanom ta zela he provision hi MNF le India in remna atarla nangin Mizoram state alone khan constitution a zialu ani a lut te reng nen anei tu te berin kan soi nom tlat te chuan tuin nge min za saka a huam lo tur khleng khleng poin a huam alom tia trang tur kan nia a lut zia ria tran ngam tur kan ni soka constitution a big taka ven him na kan nei 371 ji mangam lova ZPM sarkarin zoram mi puite min siam tamai hi mi zoni na zona po atlom thlaka athin rim thlaka ni nikum loka assembly house a nge tun hi article 371 ji kan chalik hun ani tia tranem ngai taka FCAA 2023 do tu nge kan chief minister pulal doman article 371 g ataka select phot ngam silava development sum luat wang chawa mizo mi puite hun rei lo te chunga min phatsan le ngal mai hi amaka khriat thiam the ani lo ani mizoram lo hiram dang kan nei lo mi hring kan latlema thiam na lama te sumdon na lama te kong tin renga kan la chak tok lo ema keini aya tamzo chak zo thil ti thei zok ten min hual khupa kan ram le kan nam him na ti der thong theya kan fim khur le angaya kan ram le achunga thing le mau le elung hau sakna dang te hi kan resource nei chun kan ro hlu lutu kan ro hlu poi mo lutu ani kan nei chun hi kan rova kan ngai hluta kan ven him atula chu achunga cheng te mo ani van doi tha takin FCAA 2023 mangin ZPM sarkar hian tuna hian central sarkar tan rim chan na kong zau tak a hon sakta a development sum be seina awang chawin tuna pangin nichina kan soyang kan Mizoram sarkar zokin tuna hian amang sual tran ngal mek to ani ingange defense kai noya sum mu thei ho ber kher chu kan it view reng reng le FCAA 2023 man ani lo chuan development akal thei lovang ti zong zong te a soi om le ta sela FCAA 2023 kan man ma point hetiza development project hi Mizoram in alone to railway point forest clearance fel tak nen danding line zomin heti chen thui hi rail kong anron sial alo thleng fel vector NHIDCL kong pui lai te an siam mek te Tripura le Mizoram in kan gas pipeline tele development project tam tak sarkar ma salom to zong zonga chung development te chu Mizoram in atakin amwa aneya anei me boka ma chopa po enga mozat aw meka kan ram nei chun veng him chung sin development hi akal theya akal toa akal mek bokani engwanga eng ang po development nasa po nei thutila kan rama him lova achunga cheng te kan him si lo chuan development chu enge tangkai na niya kan vela cheng ram nei tu ni si khiri la chim ralin anom de vector constitution noya ven himna kan nei 371 g ang deuh nei ve nagalanin 371 a an neya anni po NC kila an khopui pakhat Dimapur chu vairam diktak ang chen ito Mizorama voina chuan Mizo hlang deuh thoin kan la lua kan la thunun theya engwange kan pile pute changin kan ram kan hung hal tha a poison takin kan ding thin enga tinge kan pile kan pute khan phai vai an zuk run fo kan sai ram chuana kan ram chin an ron nek wang ani kan ram an hum halani
la nu ro pui lian te khuang cherate eng wangin nge an nun an hlan kan raman hu halwang ani kum sa ja kwa somruk chowa mizo nam movement a mitam takin inga tinge an nun na an hlan an thatlai hun zong zong kalsanin ramtan inga tinge an rammut kan raman hum halwang ani eng wangin nge kum sa ni le som ni pakhat July ni som ni parwa khan Assam police te kan ka hlum chiam kan ram kan hum halwang ani enga tinge voin thenga mizo lang deu thoin kan ram nei chun zoram hi kan lalua reng thei bi huai sen taka kan ram kan hum hal thin wang ani ZPM sarkar noya chuan hum halan nekin sum hu theina ni dona kan thriata chuan ramle nam himna kan ti der thong ta zel zoka zoram hian ramle nam himna da poimo tu ram nei tu thinlong pu sarkar tundin huna hian amamo takset ani kalome